Me the daily guide aboka chana shasi. Right. Na sempasa o she kratafa etoso du baako a no kre. Enra me pon adwuma anwumre mu a me kogina filling station no mani so atata su. Eye ya pa so be kwa kogina filling station abebufo be 200 Ghana. Na enkoda ba bia. Na wo we imagine senti safo la ubugu mu yi e de wo kwa kodru hefa. Na de akien wo san beto anasete sen. Fuel. No kre fu ne ba bia hira kogina no. Yesre. Asempa. Yesre mpanyifo. Bibi wo hod mo pa ban ne hwepeteta kramu a obetumi ayafa ho a onye na wedie eye twamene. Na wotwefo la he na wotobosumi wakatua ya he. Fuel. So hu wo so wo fa trotro so a wo kwadwa onim se bia media 6 am no e wo se adwuma wo ye na wo se 6 pepepe wo ye no trotro kra no ebe delay wo so hu omo wo so sa ebe delay wo nti wedie yesre se super pa petrol akwakwadru 18 cedis 1 liter na diesel ne namo ye friend say 23 cedis ani akiri no no kranie entumuru say double because super don petrol no 4 cedis na better because na ye 14 cedis and I wo share diesel no so a from your friend say 18 cedis to 23 cedis no na ye be say almost 5 cedis krompo e ho asem na ye ken nti ye se papa e ho asem e woda bokrata ya ne fa to so du baako e wo daily guide mu nana so do something what chere bibi na wedie anodin ye bre daily guide ho no ma me de be wia ma e wo krata fa to so nsia na asampa wonim say nipa bia na wo mo eka Aisha won ebeka so ye omo ye Aisha won accomplices no yeah na ye kasakra high court atret wa bon trene say eda wo mo di asem no ahye be mo besan ba betena se no se wo ma anya wo bia wono no tumi ekire Vietnam kasa ni mu ni Chinese kasa ni mu de makoto no na eye enipa wo mo di magina court nso bete de ekoso ho no mo a ombegya wo esanse se ye kasa no enipa miensa wo mo eye China fo Xinya Li Wengu na Shimizi wo mo miensa ye kasa no wo mo ntumi antibrofo kasa no because wo mo antibrofo na wono so jaji na wote na adwam no so wonte Chinese brofo no betumi aka enti entumi ni wo masem no because interpreters ni ho ai am interpreters ni ho sana da bokreta ye ka no ba se e betumi afa bi I mean to get an interpreter enti dey na su omo kwan settle date omunya bi a judge no te asem no so de threat eba so atiase was it what threatening to free nipa miensa no so woman shanto to ho ni o man te no say ye kasa yi Vietnam for me no so ka ho yi no mudi ni na ya asem no wa ho wo do omo free Vietnam to dey omo free Vietnam enti say no court no ka say wo mo enhwe say enko si eda wo mo de ensebri nyina kwakwose November 21st this month year 21st no na wo mo enya interpreters a eba beginem a church ensemodi a chesa Chinese foi ene Vietnam foi enye sade a unconditional anase unconditionally no court no ebegya wo ama omako eno eho asem e wo daily guide abo kata feto so miensa judge na wotena dwom Justice Lydia Osemafo adade na ekoso Justice Lydia Osemafo ntino eno eho asem na akogu e wo daily guide na mamefa Ghanaian Times da abo kata ento asoma wo mede wo kwagina katafa etoso edunsia asempa wo hwa hase ya de da ha no asafo ahodoɔ emu empanyifo na wo modin nsem bi elto mampani akufo aduani mu no na wo hyemu a Ghana Charismatic and Pentecostal Council Catholic Bishops Conference and a National Muslim Council no na ebo anan kopie mo mampani aso ye wo Jubilee House no sra na mo kwai ne moderator no eda presby asafona no na wono aso ne dwemte chairman edema Christian Council of Ghana Reverend J.O.Y. Mante one na did ekoye nim duomo ekoye wo mo nsem mo de ato mampani anim ne say won hwese wo beto na mon wo mo se wo mo eye bidie na wo mo ebeboa amagalamse ase atukura permanently no wo mo entu ase efri Ghana o mampani so kasa ye bo maba so eba na galamse ko duomo ho agimu ene adwumade o mo so eye no eno ho asam e wakatafa etoso dunsia wo bedun so ha se wo Ghanaian Times mu a yesare ho sem bi esie e wo so ahia
ya no ewo mankesim ene apam kwantempo no so ya no ewo wini ba Cape Coast Highway na no ene ewukoda na ne nansa akwanhie si wo ho ma nipa 9 ene fam ehye wo nkwa wo mo chese na eye Mercedes Benz Sprinter yibia ne registration number eye GW 7181-22 na efrima kesim odinani achemu ewo nkran wo mo so oba na no na obepai ne tai front tie CBO ebe paye e ma chesede kwanhia no eba ye nipa mienu ewuwam ye amnum ho no mo a na mienu e kan so mo de mo kopie mo ya sabia no e no mo kowu ewo ho nti eno so ya mane wa na wo hwema Central Region penyipo no na hwenkita ode ho samsom ya woda Ghana National Fire Service ye odubja djuma ko no DO3 Abdul Wasiu Hudu na edi ensem nchemu nyina eto samtwafo ani ma wo mo se posifo so ba mo ye hwehwemu e de fa asem no ho nti Ghanaian time da bokrata nso no emu amane kakra mede ema eno no mayenko daily graphic finally na me be wie wo exactly na me pese yen hwe eye NDC katafeto so adio no ye ka se NDC amanyo kana so opposition party no ebo modern eden krata akwakoto parliament kwamasema wo mo kanyina ene se anamona EC eto person the constitutional instrument abeto fie honom na wa wonni abato nkrata abato card bia ye voters ID card no na fe na obecho odin foforo no wose Ghana card nko a na omo beje so de beba na omo de ye registration no eno na ye ND samanyoko no dom kuma no ba no da ne ye Rahel na Idrisu wo petition mo de kwanimu no kire se kosi se isi ebetumi ale sasi I no ewo fie ho no agi se na ye National Identification Authority woma hwese obia wababa ye registration a oma issue no obia sabe ka ne card ansa no mo betumi nya satumi ne nyina so no eso mo de Ghana card den kwampo na eba be requirement a obetumi e de aba betrodin no wanya voters ID card no enye sade a bibi bia card bi ekito obia e ma no identity as a Ghanaian no e wo se EC agitum eno nso ho asam e wo daily graphic mu na ba ko eda ha se ya na me pesa me de ko say page na ira me batime hunu enna me di wie the Speaker of Parliament asema waka be bacho obi ha ma me hwe me hu we wa o say when na me ye Adom praise na da ho Adom praise na da ka ani e page say aduonu ba ko page 21 Adom praise da Adom praise da ho ka be ba so daily graphic Adom praise ba na ka me pesa me di anu wie na me dia sorry but that be final man baby anka me ko no speaker na equally on the Attorney General say omomodia na affirmative action bill ba bi ejanity bi omubia no on famra na ni so de hunu so bobeje tum nka beboa ye pa ka ba ye me wa no chemu nyina but eno no ebe ye adwuma ne kwan so atiase affirmative action bill no na emra so mode ba etia ba ne ba na be ma na ne ade no so no wasan so ahyebose ne nyina no mo be passe enche enti no eno so ho asem e daily graphic speaker kroya meti se mo news na okase ne military protection say o ma ba na ye fi ho de dada but no okase bi mo hon ma o muguso mo de no ye wo minister asofo ni bi wo ho na empo EC che no eguso e wo military attaché no but onimu de enti ono de ne yiye but I say he's doing well so share press corner mo bisa ne ho asem so you okay ne ho ye but em say sa sinto na ba ho ne de ha no kakra nti aban betumi de akwama na ye ya mfa na de nkoma no enti na me wie e wo kratafeto so aduonu ba ko wo sha ya salai wo ha unim sabi wo multimedia kwar me wom me kache sije me da habi wom me wom until we circle ho ma me hwe pacho wo wachire nti wo hu me wom etu sha katafa to so aduonu ba ko factory camera na point wo hwe ma Travis Green wo headline wo da hai me hu Ohima Messi me hu PSC Esther me hu Celestine Donko me enu ya ka chire hai na ye ma ya omo ewo ayisu yi Orafium emana headline omo so if a grace wo hobi grace so onyo no nie on the Celestine Donko achi no ono so beba enti obu nyina eba na we ye multimedia kwa omo so na wo hai emema no so na asala chale nyame yadoma efieda 100 Ghana cedis wen hu CJ dabi mu ni okwa wo de na wo bo se me
Dabio na metro so no kore hezas mama picture na yetwa na CJ ni ho enti no na da hai na wo hwemu a nwumre no nsia pepepe na Adom praise eba so patro eyemenko na mekwa 100 Ghana cedis. Many links na ekwa 150 Ghana cedis. Many asempa na ekwa 150 Ghana cedis. Many sija 150 Ghana cedis. Eti eno so eda hanom me patro bra na yenko yi nyame aye na yenko trum nyankopon. Me di wosi e wo ha but me wi a na me patro yenko for commercial break. Why? Commercial break sa. Anti Grace a painting. O se men kanche listo wo for your brother o preachy. Na wo she Ghana city ne nkomo no was a preacher no say asempakani kwadwo fodwo so aso ye Assemblies of God was Assemblies of God for krum into no and asanso ye ne church member into na ma ye ma me Auntie Grace apentin na o ma listo wo kwadwo fodwo fans pa na ansa na mekokra no happy birthday we free DJ Awana enchen okay no deba was happy birthday enkoma Jennifer Okan ya owogan East Hospital na wose ene akwaye na woda no woni hwe ka che no se obesere oba de nsem nhira ahoden ene yedie emfama no wose ade bia wo de wonsa beka fiti na ye wa woda kɔ no enye nhira enti Jenny Nyankopɔn nhira wo wose ono mu nimdie ene nyansamro so na ɔma otumi ne fade odwuma nyina nyamenya okese ɔma wunyini enya 106.3 years we efi DJ Awana nkyɛn Jennifer Okan ɔde amount ene Jennifer waye nhira wate na elder Eben Inkum so a wɔka soa wose menwehye eye ne godmother Prophetess Philomena Dakom your Redeemer Prayer Fellowship what choice eno be old barrier was ho ena ne godmother ewo enti Prophetess Philomena Dakom nyamisha no nya okese happy birthday oma wunyini menya 106.3 years we free elder Eben Inkum your kasoa enchen eno de ma me de wasi asempa nyamenka ho ebe hia wo